Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu turagaruka ku nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Nibyo rwose, intare za Sarambwe zamaze gucakira Eric Prince. Uyu ni umuyobozi w'abacancuro ba Black Water, n'abacancuro bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barwana irya nino ku isi, aho urugamba rukomeye ndetse aho babonye ibiraka bishyushye. Uyu mucancuro Eric Prince, intare za Sarambwe zamucakiriye mu mujyi wa Uvira. Nibyo rwose byamaze kumenyekana. Iyakure Official yamaze kumenya amakuru yizewe yemeza ko bwana Eric Prince intare za Sarambwe zamucakiye. Habaye operasiyo ikomeye cyane yo gucakira Eric Prince, ndetse amakuru yizewe yemeza yuko yafatanywe n'abandi bacancuro barenga 6. Amakuru kandi akemeza ko muri operasiyo yo kumucakira abasirikare barenga 4 baguye ku rubuga rw'imirwano ubwo abakomando ba General Makenga barwanaga n'abarinzi ba bwana Eric Prince. Muri kano kanya ntabwo nje kubabwira ko M23 yafashe Eric Prince. Iyi ngiyi ni inkuru ishaje rwose. Byamaze kumenyekana Eric Prince intare za Sarambwe zaramucakiye. Ahubwo muri kano kanya tugiye kugaruka ku buryo intare za Sarambwe zateguye operasiyo, ndetse mbabwire ko nyuma y'aho bano barwanyi bacakiye Eric Prince, Abanyamerika barimo gukora hasi hejuru kugira ngo bumvikane na bano barwanyi ba General Makenga maze barekure umucancuro wabo Eric Prince. Hari igitutu gikomeye cyane cy'Abanyamerika kirimo gushyirwa kuri M23. Abanyamerika barimo gusaba General Makenga ko yarekura vuba na bwangu Eric Prince. Hari ibiganiro birimo kunyura ku gihugu cya Katari, maze nayo igasaba bano barwanyi ba General Makenga ko barekura vuba na bwangu Eric Prince. Ese koko M23 iraza kurekura uyu mucancuro? Niza kumurekura se yoyo irunguka iki? Biraza kugenda gute? Ni iyihe ngurane Abanyamerika baza gutanga kuri bwana Eric Prince? Intare za Sarambwe se zo ziteguye kumurekura? Nizitamurekura biraza kugenda gute? Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko mu busesenguzi bukomeye cyane muri aya makuru. Iyakure Official yavuganye n'amasoko akomeye. Twavuganye n'amasoko yacu muri M23, ndetse hari umudiplomate ukomeye mu karere k'ibiyaga binini watubwiye ko M23 igeze mu gihe gikomeye cyane cyo kwihagararaho ndetse no gusaba icyo ishaka ku rubuga rw'intambara. Guhera ku igenekerezo rya 6 mu masaha y'umugoroba nibwo amakuru yatangiye kuvugwa yuko M23 yaba yaracakiye bwana Eric Prince. Ni umucancuro ukomeye cyane washinze itsinda ry'abacancuro rya Black Water. Uyu mugabo Eric Prince byavugwaga yuko yafatiwe mu mujyi wa Uvira. Nibyo rwose, ntabwo ari agaseseshwa rumuri, ntabwo bikiri ibanga. Amakuru yizewe Iyakure Official yamaze kumenya aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bacakiye bwana Eric Prince. Ni muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru yari yamenyekanye yemeza yuko Eric Prince yari amaze iminsi arimo gutembera mu mujyi wa Uvira. ndetse yari amaze iminsi agaragara ari kumwe n'abasirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi.
Amakuru yizewe yemeza yuko yagendaga anyura mu mahoteli akomeye muri Uvira, ndetse yakundaga kunywera ahazwi nko kwa Mucepe mu mujyi wa Uvira. Intasi za M23 nazo zamenye aya makuru, ndetse batangiye gutegura ibitero karundura bigamije gucakira uyu mucancuro ukomeye cyane. Muri iki cyumweru hagati rero nibwo intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye yo gucakira bwana Eric Prince. Eric Prince intare za Sarambwe zamucakiriye kwa Mucepe. Amakuru yizewe yemeza yuko humvikanye amasasu, habaye ukurasana, abantu 4 bari bacungereye umutekano barapfuye. Amakuru kandi akemeza yuko muri iyi operasiyo bamwe mu bari bacungereye umutekano wiwe b'abacancuro babonye ko urugamba rukomeye, maze bamanika amaboko, intare za Sarambwe zibacakira amatekwa. Bivugwa yuko abarenga 6 intare za Sarambwe zabacakiranye n'uyu mugabo Eric Prince, zikabacakirira mu gace ko kwa hoteli Mucepe. Amakuru yizewe akemeza yuko intare za Sarambwe zahise ziberekeza mu birindiro byazo bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu ntabwo biramenyekana ibirindiro Eric Prince arimo, ariko Eric Prince muri kano kanya turiko turavugana ndababwira ko intare za Sarambwe zimufite rwose, ntabwo ari agasesheshwa rumuri. Intare za Sarambwe zaramucakiye. Intare za Sarambwe kandi zacakiye abacancuro barenga 6 bari bari kumwe nawe kwa hoteli Mucepe mu mujyi wa Uvira. Iki gikorwa rero cyo gucakira bwana Eric Prince ni igikorwa gikomeye cyane. Ni imwe muri za operasiyo karundura zakozwe n'abarwanyi ba M23. Twari twaririnze kugira icyo tubitangazaho, amasoko yacu muri M23 ataragira icyo atubwira. Gusa amasoko yacu akomeye aremeza neza iby'aya makuru, ndetse amakuru twamaze kumenya aremeza yuko ubutegetsi bwa Amerika bwatangiye gushyira igitutu ku barwanyi ba M23 ngo babe barekura uyu mugabo Eric Prince. Reka tugaruke rero gato cyane kuri uyu mugabo Eric Prince. Uyu mugabo niwe washinze itsinda rya Black Water. Ni abacancuro barwanaho rukomeye, barazwi cyane irya nino ku isi. Barwanye mu bihugu ndetse n'intambara zikomeye. Barwanye muri Iraq, barasaga igihumeka cyose. Aba bacancuro baregwa ibyaha bikomeye cyane byo kwica abasivile. Abacancuro ba Black Water bagiye barwana irya nino ku isi. Barwanye muri Afghanistan, barwanye muri Libya, barwanye muri Sudani, ndetse bano bacancuro barwanye muri Syria. Amakuru yerekana ko ari abacancuro kabuhariwe, kandi aho bageze baba barimo kubiba urupfu. Iyo babonye ubona urupfu. Nta kabuza rero ni bamwe mu bacancuro bakomeye cyane ku isi. Bivugwa yuko bano bacancuro bo muri Black Water nyuma y'itsinda ry'abacancuro ba Wagner, rino ari ryo tsinda rikomeye cyane ku isi ry'abacancuro. Noneho akarusho rero, uyu mugabo Eric Prince ni inshuti ikomeye cyane ya Perezida Donald Trump. Amakuru rero akemeza yuko Abanyamerika barimo gushyira igitutu kuri M23 ngo irekure inshuti ya bwana Trump. Hari amakuru yemeza neza ko ibiganiro byamaze gutangira. Abanyamerika babinyujije ku gihugu cya Katari. Igihugu cya Katari nacyo kirimo kuganira na M23 ku ngene uyu mugabo Eric Prince ashobora kurekurwa maze agasubira i Kinshasa, ndetse akaba yakoherezwa no muri Amerika. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Amerika burimo kuganira mu ibanga rikomeye n'igihugu cya Katari, ndetse Katari nayo irimo gushyira igitutu kuri General Makenga na bwana Colonel Nanga. Barababwira ko bagomba kurekura uyu mucancuro. Ibikorwa by'ubucancuro ni ibikorwa bitemewe ku isi.
umuryango w'abibumbye wamagana cyane ibikorwa by'ubucancuro. Niyo mpamvu rero abanyamerika badashobora kugaragara muri bino biganiro byo kurekuza Eric Prince, ndetse nta nubwo abanyamerika rwose bashobora kubivugaho, kubera yuko Eric Prince ni umucancuro. Nubwo ari inshuti ya Perezida Trump, ariko ntabwo abategetsi bo muri Amerika bashobora kugaragara muri bino bikorwa byo kuvuganira umucancuro. Umucancuro nta tegeko rimurengera ku isi. Umucancuro rwose nta tegeko na rimwe rimurengera, ariko kuba ari umucancuro wo muri Amerika washinze itsinda rikomeye nka Blackwater, byongeye noneho akaba ari inshuti ya Perezida Trump, ibingibi biratuma M23 nayo bayishyiraho igitutu gikomeye ngo ibe yarekura uyu mugabo Eric Prince. Muri kano kanya turimo kuvugana namaze kumenya amakuru yizewe yemeza ko Katari iri mu biganiro bikomeye n'abarwanyi ba M23. Ni ibiganiro bishobora gusiga M23 irekuye Eric Prince. Gusa bano barwanyi nabo ngo barimo gusaba ibintu bikomeye kugira ngo barekure Eric Prince. Intare za Sarambwe nazo ngo hari ibintu bikomeye zirimo gusaba abanyamerika. Iyakure official ntabwo yabashije kumenya neza ibikubiye mu ngingo M23 irimo gusaba abanyamerika. Gusa ngo ntabwo M23 ipfa kumurekura gutyo gusa. Oya rwose, hari ibintu bikomeye cyane abanyamerika bagomba kubanza kwemeranywaho na M23, kandi ngo ni ibintu bikomeye cyane bishobora no guhindura imiterere y'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo Eric Prince ngo ni imari ishyushye kuri M23, ngo ntabwo bashobora kumurekura gutyo gusa. Ngo hari ibiganiro by'ingurane birimo kuba, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye nazo kugira icyo zitanga ndetse no kugira icyo zirekura kugira ngo Eric Prince ave mu menyo y'intare za Sarambwe. Amakuru yizewe twamaze kumenya, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abasesenguzi mu bya politike nuko uko byagenda kose Eric Prince azarekurwa. Eric Prince azarekurwa, ndetse nta nubwo M23 izatangaza ko yamufashe. Iyi ngiyi ni kondisiyo ya mbere abanyamerika bamaze gushyira kuri zino nyeshyamba. Bategetswe ko batagomba kubitangaza. Nta naho muzabyumva rwose. Nta n'itangazo M23 izigera isohora ivuga yuko yacakiye Eric Prince. Ntaryo. Ahubwo amakuru dufite nuko birimo gukorwa mu ibanga rikomeye. Abanyamerika hari ibyo barimo kwemerera M23, ndetse General Makenga nawe akaba agomba kungukira muri iri fatwa rya Eric Prince. Nyuma yaho rero amakuru yizewe yemeza ko General Makenga rwose azarekura Eric Prince. Nta n'umuriye urwara, nta n'uzamukoraho rwose. Abibwiraga yuko Eric Prince azicwa, nta n'ushobora kumurya urwara. Eric Prince ni umuntu ukomeye cyane ku isi, ni umucancuro ukomeye, ni inshuti ya Trump. Ahubwo M23 ikirimo gukora ni ukumukoresha mu biganiro, ndetse nayo ikagira ibyo isaba abanyamerika, ndetse bikaba byayifasha ku rubuga rw'intambara.